bless you all, and I would like to give my heartiest thanks to all the pastors, evangelists, elders, and all whoever present here. We hope you enjoy this program and that it turns out to be a great success and memorable for all of us. Now I would like to read a scripture. Deuteronomy chapter 31 verse 8. Aduga Jehovah adinaha ki mang thana. Jaliba mahak aduni. Mahanganaha katoyang gani. Mahanganaha amasung mahaputha tokoy. Iganu kupling hanaganu. Ishwana papibigo oishanu. Deuteronomy chapter 31 verse 8. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. May the Lord bless us for readings for this scripture. Let me pray. Dear Heavenly Father, I come before you with a heart full of gratitude. Thank you for the countless blessings you pour on us. Thank you for the gift of family, friends, and love that surrounds us. Lord, we give thanks for this house that you have provided for us. May you sanctify this house so that we can use it for your glory. May this house become a holy temple of yours, and your name be praised within its walls all day and night. Thank you, Lord, for blessing this house. Amen. Agasari, Victoria, Elizabeth, mako'y nakatamlaw ko na magpasigid ang magda na iyang naharaw ni Prabhu Jisu Krista Gimingda iyang nako'y na mako'y anis ay ganang ganda zawal ko ni Mama Pagsatraga aduga IB matam nang daw matam dan IB sig yumda aduga nung puda matam kayatang pumambani now they are growing. प्रभु की प्यारे को नमस्कार हम पहरा दो आता नाम हमारे गाने आरंभ को हम संगो ना तो नाले तारो जो इसी नहीं ना तो रंगाना नहीं आती. Is it
ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯤꯟꯅꯩ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯕ꯭ꯔꯖꯆꯥꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯕꯥꯔꯇꯣꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯤꯁꯦꯁ ꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯕ꯭ꯔꯖꯆꯥꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ 이몽 아시다 레이드나 이쇼리 세바 너무 지수기 세바 또 보이시노 우지 또 보이는 발락 보이시노 아두가 해내나 더나 방을 가갈 보이시노 아두가 벌부기 생각도 생나 마기 캠퍼스 생각 세비나 모이나 비바 보이시노 이제 조기 바로 엄마 바로 타라다 이쇼리 생각도 나 요게 이몽 바노 인코리아 고이보다 아직 낚시에는 탐비에 하면서 마시 오자 바벨자기 ꯌꯨꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯄꯤꯕꯤꯁꯅꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯒꯤ ꯄꯗ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯥꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯖꯒꯗꯧꯕꯁꯦ Proverbs chapter 24 verses 3 and 4 ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ Proverbs ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯗꯨ 24 ꯄꯗ 3-4ꯒꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ Proverbs 24 verses 3 and 4 ꯂꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤ ꯑꯃꯇ ꯄꯥꯕ Proverbs 24 verses 3 and 4 Proverbs 70 Pauro 24 3 and 4 Lausingi mapana yumama sagali wakhal tabagi mapana madu chetna lehalli khangbagi mapana mamal yamlaba amasung ningthi darba lan thum pumnamakna kasing pik thalali takrabai surgi wahai tabu khudingda bopi boisanu amen hꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕ꯭ꯔꯖꯆꯥꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ 130 sermon outlines with the illustrations masiadi kanoni aina jahi ni fu pastor oina thau tau jaru sermon di akan khaldo la bakhrani masina di ojable de tanma ma consult tau ne tau ga masi consult tau ga di yam da kana ga ministry da kana ga yam thaji so yam tharichari so I am just going to present this sermon outlines book that is 130 sermon outlines sermons that I actually preached in over about 40 years in the past years, you know. So this will be good for consultation. Yes. You can add your own points, but just to consult, you know, sometimes, you know, on different occasions. So I hope this book will be a good help to Pastor Brother in his ministry and his wife. So I am presenting this book. Please. Thank you so much. Mayam photo na Let me pray once, I will pray together. Prabhu Ji should have it very monaki to Jan Poka, brother Jan, my nupi, Magoina, Yamwana, Tobina, Masi, Matampuina, Matamchana, Jumba, Yumama, Sada, Loisalaba, Masida. Sangabaki Toram, Ibon Hakiminga, Prabhu Ji Christ Minga, Jumasi Sangare, and Yumasida, Ibon Hanga Por Pinabu, Prabhu, Masida Laidna. Brother Brother my Rupiah Nansing, Magoyadi, Ibon Haki Sheba, him by short, Amatanga, Jumma short, Prabhu Jisu Christa. Indo singing Indo, Prabhu singing Prabhu, Tagumpami can be a poo, Ibon Haki Sheba, Toroposano, Posito in the pan, Ibon Haki Toroposano, and I put the company can talk to you, Atema they can talk to you, Kudong team they can talk to you, Satan, you put them the Kudong they can talk to you, Ibon Haki Sakatu China, Yum Masida, Ingola Sida, question at Tambiu, Adu Masida Channel Pami, Kuding. Apo wakat pinabiu, ishor kiba pinabiu, aduga patanunda, hinsha aduga tabak, aduga aki akang, aduga siban aba puno te kan dopiu prahu. Imong masida imong haki ing taba tawjal pinabiu, campus sida ing taba tawjal pinabiu, aduga mai pan mai jana, pusili aroi pawa, brother Brother mai nupi imong haki tawgan tawar posano, aduga magoi ki tawar tawar iba simpam dasu, imong hanga missionary o nasisi nabiro prahu.
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯄꯟꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯀꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯏꯃꯣꯟ ꯍꯥꯏꯈꯣꯛ ꯁꯤꯟꯅꯖꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯃꯣꯟ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ प्रभु जीशु ख्रिस्ट के नाम में निजरी बने आमीन Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु जीशु ख्रिस्ट की निंदा हराउबा मसुम मायबो फोंदोक्सरी ngasiगी single thoram asigi thoram asigi amari leina bible dagi wahi amari tang share tawjage Psalm number 127 verses 1 and 2 हाँ मतलब तो पाठक सदे मणिपुरी तो पाठक सदे यहोवा न जो मधु साबित का बदी मधु सारी बंग खोई ना हरिया मदन नोम बनी यहोवा न सहारा दुंगा का बदी संजी तवरी बना हरिया मदा मिशन खांग बनी अदानी दा नहान आयुक न नहोगत पा अथेंग वो फावो सूदु न लाइबा वाना तांग बचिंजाक चावा हरिया मनी मरम दी महागना महाकी नुंसिबसिंगु तुमहनबी ईश्वरना पांगिद्रबा ईश्वरना बोर पिबिद्रबा मियोय बैथोन होनबसे आरियमनि खजिक्तने अइखोयगि होनजमनि खजिक्तनि अदु ईश्वरना पांगिरगदि अचौब थबक नंगी पुंसिदा अइगि पुंसिदा तौबिरकनि हाय अदुना इस्नाउ अजब राजस्थान मागी फैमिली असि तौरि उपन मक्से ईश्वरना हेना बोर पीवी बोइसनु अखोई पुंसिदा लाकतबा थबक पदुमक्ता
ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯥꯒꯦ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯄꯟꯗꯨꯞ 12ꯒꯤ 18 13ꯁꯦ ꯄꯥꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯣꯏ ꯇꯥꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯀꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯖꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯎ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯇꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕꯗ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯩ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯐꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯠꯇꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯆꯪꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯣꯠ ꯄꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯠꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯕ꯭ꯔꯖꯆꯥꯟ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄꯣꯠ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Mirol kaya matam kaya hauhigani ngay hati pajaba tay bang pasida nungari puksida miyoy kaya kaya sibana pantung Uydaba tay bang sida sibana pantung Uydaba tay bang sida ay ko'y kunlan badi miram may sida Yes, hallelujah! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Yes, Lord, yes. Yeshu manasinta kibagi isena kupiti bagaibu hawai na haraw jai Yeshu manasinta kibagi
Hello, ma'am. Go push it. ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤꯀꯣ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯆꯦꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕꯤ ꯄꯦꯇꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯤꯌꯥꯃꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯃꯨꯛ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯦꯀꯣ really my brother is one of the best brother in my life, I would say, because he always caring his and everything, and the tremendous achievement what he makes, the aim what he makes, we have a lot of learn from him. Because मैं पहले ज्वाइन हुआ था आर्मी में, but मेरे से ज़्यादा एडवांस वो हो गया because उसका हर चीज सेटअप रहता है because then I'm telling you, the aim and target is very important because and as well as by the grace of God is and everything is all okay. And one I also like to say that every success man is behind a woman. Really, my Daima, he is from other casts, but he learned each and everything after coming here. I can't expect, he speak in Manipuri also. Being a Mizo, he always caring each and every, my sister, brothers, and our father also. So he loved, It is also, Daima, I praise you. Thank you very much for support my brother, and I wish to God, always you have to success in my life, in your life, and is in every field also. And Taimagi contribution amatan haijage ko. Taimana akoigi creator isagi growth natana magi atuba family gi atai gesu ko. Jam acho achievement am thame. Haidi magi parlor se magi zoom gi established natana atuba family amagi hingba jabagi lambi amasu mang tai ko. Yes. Hai se akoigi ko. Akoi punamak ai su dungai ai isagi thabak tari tawise. और तेमगी अकोई कंट्रीब्यूशन से करी हाई तारे मी पुनमुना नमनता बाहाई तारे को माना अकोई की फैमिली सिंग अतोपा सिंग इम्पोवरमेंट मोमेंट से इम्पोवरमेंट तो बाहाई तारे को माना जामना अकोई की स्टेप माना मागी टैलेंट मागी लोइना बा कमाई तो बा अदे मी कमाई फा बा मी पब्लिक डीलिंग कमाई तो बा लेडीज सिंग लाख कोट पसे अदे माई मेजॉरिटी से माई दुम अयना चाही तरे निपान की ममांगा त्यामगी लेरमबगा हौसिक लेरमबगा more than 100% estimates आई दिखाई बजाय को के ना दिख मागी त्यामगी ग्रोथ से अपन आया तना म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्ट तो SIP इन्वेस्ट तो SIP देगी तो more than SIP because the black what make because of the God really त्यामना देखो आई ने सर्विस तो हो गया तो जरा का सो माना कारण है हाइडी मागी टारगेट मागी अचीवमेंट आई ऐसे को आई कोई से चापचुक से नहीं मसले कोई खुद दर को मांगना त्यामना अचीवमेंट तो उस मायना कराम लेते हाइडी जाए मागी थमोई सेंबा मी पुनमक्ता कोई की खुंदा लेते लाइर बदसु इवेंट मतेंग पांगबा कोई की नई चर्च की थ्रो तकी अतिथि माई कंट्रीब्यूशन ऐसे पुनमक से मी पुनमक नमते बा because मागी कमिटमेंट मागी थबक मागी चेतोक चेंजिन तवई पतुंग द इन एडिशन को अदुगुमगी एक्स्ट्रा अकोगी ह्यूमन काइंड्स अकोगी करेक्टर ईश्वर की मफम दमाना थाजे वसे अच्छी सामना एप्रिशिएटेबल नहीं एंड लास्टली सभी को मेरे तरफ से आज सबको बहुत बहुत बढ़िया और तेमा को अगेन कांग्रेचुलेट करता हूँ एम्पावरमेंट वुमेन एंड मेकिंग ए हाउस मेकर to become a successful in our village मीन हाइडरी में कोई त्यामगी से को my contribution से actually आई हाई से कोई आई जामले हाई में खेदरे को अदो आई हाइडर खिस्तनी अदो त्यामना कोई की तपुना मक्ता कोई की केरिंग तौबा तपुना को कोई से इमा कना बाजी वही पुना मक्की पुना मक्ता कोऑपरेशन ने सत्बा अदेगी तैमा अदेगी मागी विक्टोरिया एली पुना मक्पुसु आई सॉरी फॉर्मदा मतिक सावा ये मोइने भी दमक्ता और त्यामोना तेमोना तौर बक्तु दमक्ता नमाई पापा चुन्ना को सक्सेसफुल बसे से दमक्ता आई सॉरी फ्रॉम द वेस्ट ऑफ जेरी थैंक यू एवरीवन थैंक यू वेरी मच
Ako cameraman si. Sarbo ka. Kan lang thang. Kami na kazogin ka siya. Ayun hindi makan kasi ay. Atang ko pa boy mun kan bang to. Ngasi numis si ako'y tawna na pagdama tawo yamna thawai yauna to buni. Lume tu nang kan tia. Ako'y punna samsi kami na siya ay buni. Dahil ka vere nga. Ay sila pamna. Thil kalam lok do na tia. Ay puan tang lo ri ma chat ki bani. Aron le chon lume effect to samdum na ni na ron le dai ni. Adu ma halkum na masam ka ga amu ko to re lai ne. Ai ke ya chi la wi tum chi na. Yung dai bi na mana pana bana bani. Anu na wa chana ver thala. Moi mo chi na de ma ma chat ki thi ram ni. Au na te ka mu to wa. Moi mo chi na si loi u re. Anu kui te ka mu to rom ko ka. Moi gi nu pi sing chu ka du na re. Apa ka mu to ko. Mai mapa su ko pi ba han su re. Chung ko fel le chung ko thatak. Chung ko in mangai kan ni in ka sia. Imong manu yam na phaba adu ga ma chi ma yam na nu si ba du ma family ani. An zinga hanin kom te anu wom ka tia. Moi imong manu ga chum loi na tin ba su nu ai. An trong hi sha thi mong te wen khang hi kan tia. Moi gon se ang ma man mong da dum khang dum ai ba. Za som nga ve hi ko sha ve to ni. Khang ba gi de ai dum ta ga khang ba si cha da yang thai ma dum khang e. Min biak thui gala do lo min ni ver biak chi hi gala do de wa. Yang kui na wari hayan ba si gi matam pi de ari pa ani tani. Ti chuan ti hian kan soi zung zung ang ko na local de to si a. Matam si chang sala ba ni ai wahi rom da chana ba to de. He in lo sak chau dan song song te hi. Dar kar khat vel hun ga mang chak le ma ya. Segi yum se na khang pa de sarak pa si oi ba ta ra ga de pung matam yam sang ni. Ma se chu tiang em chu kan mang don lo Di ni. mai na di lo ra matam si. Chu mi ma chuan pai la pu ko khan ten. Lom pui na an pek ve soi kan duwa. Pai la pu ko khan ai oi lan la kan nei lo ka nge. Adu gi mamang da ko gi pala pul gi singlok na kari khudo nang tang pin na bi ga da makta matam mam lo jage. In thar du om le thatak in han nei hi kan lom pui em chewa. Pai la pu ko khan te chuan ti tam thai kan nei lo na chu kan nei am to lom pui na thin lu ka ti ne ti pe hi kan ka che u. Koi pastor na pala pul siuluk te gi adu ga magi personal gift tamam pirak pani magi mathak da bo pi voice no. Chome leina nan ma min song le do ni chai. Ma ai na pi chi ba na ma hijang ga ai wan da chang na ba paton tar ga ne. Ani heu le fa tam. Koi ga pun sa me ne si ha ni. Ti chuan Rồi đi xuống ta thả ra được. Ok, đối ta đi. he in sang na hian nan pa thil mak ti ro kui tak tak mu ve den ka in si a. Sing yung sa ba si dai sur ke angang pathabak soi da na urang mani haba khangi. Ama sabe ra chuan shi se na le dam na tha an nei hi amak ka ni. Ahan bada ma koi na apha hakchang ma lei ma si yang hrawi. Abi takin chung ko pa ber rabasana hi Duga maru ina head of the family oi boy koi ja basan. zinga thok na sa ma Ayuk ta angang bada thabu yang su ni. school akal tanga School da chali
kaya heta bu makal le a Au amu halaga school halaga yung pam sin amu thabok sui. sotla ma alo hoa Pela pu amu hale chol man mi alo in trong kala thiam lo wa mi mil suai kwal ve se te nga ya aduga ai patha da bidang ma ga loina na ay amu atopa mapon da pu chat pat. ka thia china voi kha thi lam chi ana ya Ai na khang pa ma su ko nei ga le na sin no ma khatang di lok ku ba ama lei ki. ma se lal pan dam na pe ta ni Adam ko iso na ma ngonda dum ana ba du pha ba bi. he in him he ina an om thui hi atul na chena om fa ngin Sigi jum sida leiba yamjang na leiba ki mathau tarak na maram oiraga na chol thei an ni la fa thabak tin le pa yade ma se poisa an nei lo cha na lo ma aduda sem din leitaba matam lai pathian ne na trong tra yang o kan tia isoda ko prathana tausi ko hai kan han trong tra ya ko prathana adu mai le tomi nei sam pho tu te lo om le mai se la tukang da sam tingna ba ka dum customer ison thabi nei a cha kir khat cha tu tu mai te khan mon kala yam da masam yam ba yam thai yam lai kai na ma cho nan ha thu li kan ngai tha pa ro lam te pala de halai ga ti mo ko awa ba tu tawina hai ma se kha kha pathian ne na kan di chu ti chuan lalpan he in hi voin ni ya lan thi turin pun mi lo siam satani adu le son na ngasi gna medasi da yung masi bulan thun bi matam ma pi bini pathian ne na in han hi ti thin ani a isoda pot ka thok ba he si ko tong na bu ma chala mani Deuteronomy bung som ti changa a chuan Deuteronomy ani so wain ki changa chapter 20 verse 5 chapter 20 ki verse 5 da sipai in do na kal chu lan song na bada chat padu in thar asa a ala lu aru van lawani chuan jum ano ba sar ka sang da boy ba tar ka di hole sela mu halak sanu a in chu lan ko ro se ma yi jum da isod halak ka thok sanu ani lo chuan aduna do tawa na ta thi thaya kadi gino hai di lan thong du ma si ba yai midang in am thar na lo chang thin ani mi na khudong cha ba lo ga adu koi ki gani ti kan hu a adu mai na bible sastra de ko ni ui chu ba chuan a in nei tu te nge ina pathian ne na an lan hilal pa po hera du em ani adu mang na jum mapu adu mang na su isori ma phun da ka thok se ba su isun apam boy gani voin ni ya he in a thak mai lan thaya kan om le Nasigan mere sida apapa yung mama isoda ka thok matam le si anut sak tu along bui tu hemi mi he ti za mai in sung leng lo kan dal ko mi kan lo ma mabu nung si biduna masung mayang ba biduna ngasi yung da manung da phampe chanda ba le ma pang da su phambi ba singam harawi kan ril ru amang anga ai khoi gi thamoi wakhal nunang ba pok pani in sung a leng a thol tu te hi chau te kan kalang thi te kan hlawa manung da yang na lik na pham gadra haina nunang nam badu ma se voin ni ya min lom pui tu mi he ti za in lo kal hi in sung a thin lu ta tin lo tu kan si gi yung sang ka ba gi da mak da pit than na ma di pa thok na la bi gi dam ti yang haraw je voin ni ya hian in satu chung chang soi ka du a nasigan mere sida di yung sabe gi matang gi ba wahi ru koi tamina gani thia thu kan sira Matthew chapter 7 Isugi wahi tamina si ai mathi na iba pa wa pa chapter 3 chapter 7 from verse 24 verse 24 Then we read. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. koi manipuri tamina si mayam puna makna maramaduna ai gi wasing taraga tawami khuding nungjao mathakta yum saba asing ba miga manai nong sudan ising chawrok le nungsit silak tan yum madu de yeire adu yum madu tu de maram de yum madu nungjao mathakta sarame ai gi wasing asi taraga tawda ba mi khuding leingoi mathakta yum saba apang ba miga manai nong sudan ising chawrok le nungsit silak tan yum madu de yeire madu de yum madu ture habi de yum madu khutu thina ture pathokrapa shastra ge wahi tar ba khuding da wopi de voice amen Today's topic will be it had its foundation on the rock.
Ngasi aikogi wa haidaba chigi topic si nung mathakta yung saba nungjong mathakta yung saba haibadune Tiyan kan soyang sumaina ina haige mi fingle mi lahi mi hingten kan te dan akoma aikogi mi apangba made mi asingba se khona smai changdam na bale mi fing niya kan sia chu le kha thiam tak aikoi mi singba se khona khana badi khona lai yam haibadune degree sang tak le degree yam na wang na le bising ni degree tam tak nei thu amai te makal makal ge degree leiba du ma awang ba singdune chu tiang mi chu mi hing chuan mi fing ha te kan ngai atu ba mi singdane khoi mi ba singna mo khoi si asingba mi ne ne khoi khanai chu mi hing ni kan te dan ani atu ne khoi mi ba ge mong de khoi sangdam na ba du pandam pi bu adik lo ka ti lo fa atu chumda bu bu de na ti chumde ne haide ma se pathian in te dan san alo nei bo ka adu ko iso ne du ma changdam na ba pandam pi bu mong ma da hai ba le pathian in te dan chu hei hi ni iso na hai ba di asini ama thu sia a ma ge wa ta ba mai wa khang ba zom du te chu mi fing ha chian ma ya ma ge wa in ba sing du bu ni asing ba hai ba du ama thu sia a zom du lo tu te chu mi a ati thu ma ge wa ta ga du in de ba kang bu si de mai wa hi ta da ba sing apang ba mi ga ma nei chu pathian in na mi fing le mi a ate dan ani thunga adu ne iso na mi apang ba ma de mi asing ba gi tongan ba sangdam pi ra ga hai ba ni pandam mi in asa a mi na zum sing sai ru asura nung fi tu ya lo le na ising sawi thi ya lo the a nung sin su jam ka na sile fi ana atok thina aduna kung tiba mai ne chu a fi asak zo to nuwa fi ana atok thina ni adu sabal loire ga ni madu kai khang badu thi na ron nuai so ka nung sin yam kan na sitana mun chen ka da chuan tui te lo le na atu ma mapum khara di sing shaw bu chu ti ngang chuan in rin lo so lo di sele mai thi atu na mai na to ba la ko matam da di mapum pha da be jum da di thugai apan ba kung tiba na ne ari no me ro chu a ding thina ni adu ga mapang kan ba matik cha ba jum sing adu lep ta na mu khang bi le ba ni chu ti chuan voi ni a hen kan in saka koi mo ber chu adu na ngasi ko yum shab da phai di maru oi ba du di tu vereng zange om ti lamani lo va khirki kaya pali he bodom da na te arong moi lo lamani lo va sige thari pa machu sige phajaba na ta phajada bodom da na te a design ana lem ti lamani lo va sige oi ba design su man oi ba si hai bodom da na te apoi mo ber chu a foundation ani chu khwai di ge maru oi ba di ngasai ge foundation wakal adu ne a foundation alung phu ma ang he lo chuan foundation hai ba ngasai nung phat adu da sa ba du man lep da oi ba tar ga di a chung la ma hen nal takin sa ko ni pula mathak da yam phajaba mong da sa jaba tar ga su a in ha na hi a chet tlat chuan a chim mai do ngasai foundation de ga da lep ka da ba mo khong adu na di mapung pha da ba tar ga madu turakani chu bang chuan in ha na hen alung phu ma foundation tha he koi adu ki samak ne lep na na ga da ma matik sa ba ma phom mathau ta ba ni chu bible chuan adu ni bible da hai ba du pathian thu sia zom tu ne na te ina ko wahi ta ba du ga khoi pangdam na ba ni lung pui chu ma in sa chu mi fing ati ma mong jaw ma thu sa ba mi sing du di asim ba mi ni ma se pathian thu she reng ma se zom tu lo tu adu ga iso ga wahi di tar ga du in da sing du apang ba ni voi ni a hen kan zawa hen in sa tu kan mi a ngasi de ko mayam po na mo sin loi na yung sa di ba mi ngap ka ni apostle paul chuan ti hen so ya apostle paul na dis mine high korinthon khat ahan ba korinthia gi bung thum chang so ma ahum gi tarada mi a in sa ka fiu pro se mi na yung sa ba section lu hai ba khoi theng ne voi ni kan soi chu he building paul nam kan sakhi ni loin kai ma ni in ti kai ma ni ya kan tak sa ni kan sa a ngasi de ko na hai ba si simai to na phajari ba jum si akoi ba du nat na koi thamoi manu de lei ba sa ri ba du ba alle pa gi foundation du ni nang le kai kan in ha na he nge yang le nang amasung ai na khalli ba akoi gi leham ba du kadai da no poi sai lo ne ya ni mai the ya nang sen yam pairam ba yai poi sa ka ma ka tha amu ni lo ki mai the ya paisa yam pai le wa khan yam nungai le re na khan ba yai chu in ha na lo ni mai thai madu mai na madu den nang wa khan de lepam ba yai ma se a ka ral ve the ya adu ma pu madu mai de sak ba ya bane ru pon an ru ba buran ban su bor ga na du mang ba ya bane poi sa hi poi mo le ma se paisa si yam na mathau ta ya du ma pu nun in ha na tak tak aking zo lo adu ko thawai gi hangsang gi lamsat gi batam bi badi nga sa gi pung lepam ba du mathau ta ba si a poi sa in ka kol lo ba rang ka chake mo in le lo that ram that tak ka nei ko man ti mai the ya kana gu de sisu manu su khalam ba ya i paisa ma ang kai na le bi mathak tai tongan paisa gi mo hutta sana lu pan te lam le sal ga le ya na su khalam ba ya ma se ram sao tak tak
sak nei ma se voin nia chon eng ma nei ta lo hian tamasin Ada mo po lam chang pang na sound na lay missing sa mga kasul lay tapo na po na tunggal na po mayama ko na tinne. he khovel thila hian in nga na tu tak tak hi ong lo na Ay ko yung piti ko mapom sa ko le mo patap tapat on ta lay de. ma se kan thu chira khaneng tin nge Matu ko ko nga sai pathok ke besu ge wahi ko mai na hai pano. in rin om chu lung pui chuma ai Nang ge thaja badu din nang ge le pom badu di adu di jung nung jaw adu sa ba yom adu ni. chu lung pui chu sam number so kare na cha Adu gi nung jaw adu di amuk sam gi cha kum thum pa 31 oh asumai ni idun le. lalpa lo chu pathian tu nge adang om le Isor na tapato be isor mamukana le pagi hai pani. chu pathian lo chu tu nge lung pui dang om le Adu gi isor adu na tapato panung jaw adu kana no hai pani. chu Isaiah chapter 44 verse 8 ta chuan Adu bu Isaiah gi chapter 44 ke maduda chapter de ipa matam da thena badi. pathian pakhat chang Jehovah chuan Isor amat ngai ba isor du Jehovah lung pui om chun kan ni ati a adu amat ngai ba nung jaw ni hane ko ne thene. chu lung pui Jehovah chang chu Adu gu ba amat ngai ba nung jaw ba Jehovah adu apostle Paul na chuan apostle Paul na this minor high Corinthon khat bung som chang lia 1 Corinthians chapter 10 verse 4 first Corinthians chapter 10 verse 4 10 verse 4 this minor high chu lung pui chu Yesu Krista ti ni chu adu gi jaw ba nung jaw adu Jesus Christ ni hane ko ne thene. Yesu Krista ringa Prabhu Jesus Christ ko thajaraga athu zoma kan in sak foundation to Yesu ma ko thajaraga sare ba yum maduni nung jaw ma ta sa ba yum hai si. voinia hen kong puya tang son he in sak hi kan en ani mai thaya Mayam na di ko gi mamang da le ba lampi si sare ba yum si yang ba yai. anu aya kan mu chu mi hring chuan lei chun hum ani mai thai Yang ko matam da si gi yum da le ba sing se le bang na thalla ba dum ba le ba yaw ba yum mo ne thenge. ma se he in sak foundation ti tak tu Yesu Krista ani Adu mo po masi gi yum si gi sare ba si mo ri ba le phom ba phom se ma du Krista adu gi matam da ni. achan chumo Asan di ai di maram di kali no hai ga di. achunga cheng be hian Yesu Krista thu an thri a Kali gi no ha ba di yum masi gi makha da le ba mi khuding masi Jesus Christ ko thajaraga mangun da le phom da. chu chu an zoma Adu gi wahi du man in bani ma phoi in bani. ama ani mat tata Adugbo wahi du ma khoi ngaja du le jabani. mi hring chuan lei chunga in sak e mo kan ti mai thaya Mina di khala ba yai o moi yum sele pak mayang ma thak sa ba yum ni hana khala ba yai. ma se he chung po hi chu Yesu a Krista chu in hata Adumo ko masige family asidi masi adugmal jumna le pak sa ba tu tan tan nung sao hai ba ngasi wahi tar ga sa ba du yum maduni. chu in an sak ruwa chuan hu thei lo in sak tel an le ya Adu maina mina uba sa ba yum masi natab atop pa mina u da ba yum sa ba su lei. chu chu va na hian ani chu mo Adu ni ai khuna hai ba si sar ga da ni madu yum madudi. nan pa fakinom ro se Isur gi ming hena wang thoi ba oi sanu. hey ni chu chia thun ko la nei mai Sigi yum sede kari ba matam mata kai ba tu ba le pa yai. voi nia thar reng am hian a thar reng thon lo Ngasi uri pa phajari pa rong ma chu asman matam chu pe gen ubo dile oiroi. arong an ang reng hian an reng thon ni lo Yeng ba ta ko phajari pa rong se sumai na phajai ha ba se matam ku ni be phajari na leiroi. ma se he in pia na ma ai ning sak tel ve thong ro chu Adu mo ko ngasi yum sar ba sige matam atopa sar be yum ma kak sar ga do be yum madu di. chu mun lu tu ra an lu ve ni ya chuan Adu gi yum madu da chang ba yanan ba gi matam du lakku matam da di. nak na an tok tok ngai no lo Adu gi mapu madu da di chang ba matam nang gi hat sang da ana ba leiroi. har sat na an tok tok no Awa ba kari ma mata leiroi. mi suwali nan rok thei tok lo fa Kari ma phatta ba mina sumadu sing hudan ba ngamaro. kare nom lo va ma khorum po to Kari ma kare laktin yam na sabu gi awa khang ba du su leiroi. acha chu chu in chu pathian ni na sak sak Kari gino hai madu gi sum madu di ison sabi be yum ni. chu ta chon sheu manong to no no Adu gi mapam madu awa ba khang ba mata leira roi. achan chu eng va mo Kari gino maram di kari gino. mathaya Kui Matthew de ibada chapter 16 verse 18 na 16 di 18 da sumani ibadu kui king ni. lali so na ma le ma in ko ka Jesus Christ na ma masamak ta hai. ama chu lung pui ani a Ma ti masamak se nung jaw adu ni hai bani. he lung pui chu ma hian ka tong khan thong karem so ba ma Ai si gi jung masi gi nung jaw si matak ta ai gi singu ba ti sagat kani hai bani. mi thi khu pul bong khar ko chu chu ngam lo ba Adu ko ba ko gi khamnung sawa gi adu na phawa da kin thapam ngam haloi na hai bani. chu mi thi khu chu na ngam lo mu chu eng mo Adu gi khamnung gi lebak adu na su ngam haloi da badu di kari no. khovel ram ro America ani lo fa Adu ko ngam loi da bodu hai ba America du mai to ko jam chakhol ba le ba adu nati China ani lo adu ma China du sunate UN o ani adu ma yuno sunate
ama ain hat ring tu te 마기 마트다 타저리가 아두싱구니 chuang chuan voin ni a hian 아두나 ngasi기 메시다 he ina hian 시기 юм시다 voin ni he lai mun a local khom zo 시기 라이바 마얌 punamak kan sava hian in kan same ti hi thei lo 마얌 punamak kauroi simadre koi khodim koi yum sari bane koi khodim maksi hun tha pe kan ni mek lai hian ai koi apapa matam pinaringai prabu nei koi matam pinaringai matam asida lal isua ringin in phatila prabu jisu krista thajasi ado mai mathate koi tamjasi ama chau chu pathian om chunani a मा मतों तनी ईश्वर से हमें कोई थाजसी pathian nung ani a अहिं कोई ईश्वर दुनी कोई निंजरी बसी ngai dam kan ni thei na tur ta कोई कोई कोपी बा और कोई याना नबी दमकता ti hian kan soilok te am सुमाइना सुइन हाइगी nam sang sang te hian super hero kan nei chu जाति खुद मन तोंगान बम कोई मसा मसा के कन थोर सुपर हीरो है ने कोई ले नहीं tu nai movie a kai chon spider-man superman ti ang nei कोई खंगा बदु कोई स्पाइडरमैन द सुमाइना no pang te na an ngai thei tur super hero tam tak kan nei a अंगांग द पांग जब मयाम कोई फिल्म द मूवी द कोई ले सुपरमैन so ding chi chon bible kan super hero chulani so अतु माइन सब माने ने कोई बाइबल से मपुम से सुपर हीरो और किसी प्रभु यीशु ख्रिस्ट अदुने mi sing thei shem ma ba mai di la kal mai to tur kan ni a ai कोई से भी सिंसी नोरोक ता तागद बदु कर दी बातु मदुने ma se chu yi so chon kan kal lo nan kan tha na ron thi अदुमपु पाप तु द तारग मई मर तु का तारग ओइदन पे के तमक आई कोई मा मसा लाकने thi na nei na thole a मा मसा बगना सीरग अमो हिंगे खिबनी na kin lo ka rei lo te ama ring tu thei min la ro shoi lo अमुक कहना माना काइना थगी मतम द अमुक लाकने को लोबा har san na le boy na song song om to lo bin ne na kan la om do अवाबा अमदि करि मपेन द बसिंग अमत तले तन मा मुन द नुहाय ने कोई लेगनी chu yi so chu lung pui na ni a अदुगी यीशु ख्रिस्ट अदुनि नुंजाव हाइबदु ama in hat chung in kan in sakhi sa मागे मथक त तांगजन kai को इसा इसा की जुम से सासी ti chuan ro pui na rama hen kan na le ve do अदुना ai कोन हेन थोर बातु मफम मदुदा सरगदु खोशकनी lal pa na thu mal so mo se हाई के बवाई सिंग ता को खुदिंग मोटिवेशन ऑफ पीपल वॉइस नो आमेन kan ro try प्रेज द लॉर्ड हालेलुया hallelujah lal हालेलुया pa पाइशो प्रभु i khong ai na ro pui kan sana va in kan lo me नगे फजर ब मतम मै फेरे भंगजे बसी के दमक हराओ जे प्रभु khove li in do thu thanga va in kan boi me ka प्रभु पाइशो पृथ्वी संसार से लान के मरम मोरि को अवा पके आतंग मायो ने khove li mi thiam te le mi fing ten siam that tumin bei ma sela पाइशो हाइबा ताबंग माले मसिद अफबा मसुम फतबा मी असिंग मसु अपम मी सिने फनन बगे दमक ताबंग सु होने nang maring tu te ta na i bu se khove phasok alo lan do to ava mi नंगो थाजब मी सिंग मयाम लाक्तुना थबल तब याननो वइब मतम ना he khove hi chuan chiat lama pan se na अदुमपु मसिगी ताबंग संसार से दे फतबगे माइगे रोम द नोमो नोम के संगसिलगली midam takin voin ni a hian mi tuinen hunan mama मी कया तंग दि ममिति मपि तार गंग सिंगिन के असि पिखम ददुना लेनरी ten khatam do ina te hunan mama अदुगा कना मखन रि अवाबा ओइना हॉस्पिटल अवाबा मायोकनरी pu basana te chung ko erol lim na le lom na ni be hi kan van lom te lu le ai कया मगे मते हराउ जे प्रभु पाइश्वर मदि ओजा पर्सन नमदि मागी इमुंग मन नंग सि फजर को मतम मसि फंगजे बगि दमकता lalpa nang mai mal som na tang in le lo thatak mai anan dina प्रभु पाइश्वर इबुंगन हाक न पिन बिर प बोर्ड दिगी मखरि युम मसि साजरे he in chung ni nang man voin ni tang ron do pu yang che प्रभु पाइश्वर ngasi के नमदे सदि इबुंगन हाक न लोइन बिदुन लेबिउ इमुंग सिदा he in chung a hian har sat na nei te सिगी जुम सिद अवाब लेबिसिंग thin lung hliam te अदुगा थमोइ सोना नाबसिंग dam lo te pon la ron tlan lu अदुगा अनाबसिंग लेबा ओइ तारगसु लाक्सनु nang ma mo tu te pon la ron tlan lu ta नंग मथौ ताबा मिसिंग छु चेलक्सन मफम असिदा o chu ta chuan e chu hun lo hian huna chuan thamuan na le dam na lo mu thin se अदु मतम मदु लाको मतम द मखोइ की थमोइ द पेन फबा मदि इंग तप नुंगाइ बदु फंगजब ओइसनु a chunga cheng te hi सिगी मनुंग द लेबा मियोसिंगसि mi te ta na cho wa sai thei turin मी गी दमकता चाक पिजन ब ओइ अदु मिसिंग ओइ हनबिउ tharawa chak na thar pe la थवाइ हिना पंगन कल हनबिउ eile bar an zon na koma mal som in fur la मखोइ हिमन न बिगु ओइ बसुइ बचलि ब खुदिंग मुक्त प्रभु ना हन बोर्ड पिनबिउ voin ni local khom zong zong te ko hi ngasi लाक ब खुदिंग मक्सि बथक तसु voin ni a he huna an local awang ri ko hian ngasi मखोइ न ngasi गमिस द लाक जब तो खत्ते की मपान ओइ बसु an thil ti na kong sang sanga mal som da in fur la मखोइ जितना मखोइ जोत तब तब खुदिंग मुक्त प्रभु ना हन बोर्ड पिनबिउ hallelujah lalpa हालेलुया पाइशो प्रभु nang ma ring tu he khwa an om na tang hian नंगी थाजब लैब सिगे खुन सिदगी
he chung ko an o matang hian Sigi imong manung si leiba sigi mapana. nung pho ko lang so mal som na kan dong ta Sigi numpo hai ba kun na sida bon na thalaba. Wehen biu. voinia nang ma rindu nang ma inhat lalba hubasana te chung ko he ko an ta Prabhu paiso nang buthazaba nang butungin ba oda basan gi imong sigi pathom sida lai. an ma ni rol he ko hen pen uthar be le la kan Makhoi na lapo matanda Prabhu na handa sukhong thambidan makhoi ga loina lakpiu sangbiu. in tin mai te nang ma ni tharawin phang chuak la Jung khuding makta Prabhu paiso nang phogi jung khuding makta Prabhu nang ge thawai ni sangbiu. he ko hian nang ma mo tu hir kan omani himole Prabhu paiso basigi khungang nga sidang mathau taba masing mayam leir basidi. khongai takin lalpa chung ko tin he na tharawin thu so yang Prabhu paiso chanbidana family khuding makta na bor pinabiu. pathian takin zialan tirla Aseng paiso ni habida makhoi ga khanghan biu Prabhu. an ma mo na zona nang ma au thei tur che in han di chakang che Makhoi mathau tarak matam na makhoi khonji la di mo na palakan biu. rau puin nang lo leng la Lam na wang thoina Prabhu na han leng biu. imi te rau puin kan lang ve mai chi so Nang ni mi sing hen wang thoina su han biu. he khuwa hian nang ma mo tu te tan ko thei reng kan ni Nang ni mi sing na masim mapham masim mathau tarak pa la yen si khang mga buosan. voi ni a hun khatam min bu se sa ka bang kan lo ma Hajar bang si matam masi Prabhu na han pinabibi tong taharau je. he in lom na ruai te ko kan kin do la Masigi yung masi sangka bagi bagi koi samin na bagi thorang masuligan. kan ai le in tur zong sa te ne na kan ron lan Ay ko ni sana na batang na bakuding mo si Prabhu na han na siyento piu. a ai tu ten har san na tok ma ba Sa basing na sagad na basing na awa amat tayo hon bigano. an tak sa le tharaw ta na chak na thlen tu ani te Mabuhi haksang amasung thawai de he na sakot na bigatang Prabhu na han na bor pinapiu. hun thale hun lo mo min pe ka bang kan lo me Hajar ba apa amasung siyang na thayar bumatang mga pinabigatang Prabhu na putagot siya rin. sandang tulal pa isu ibingin kan ron di la che Kan bigo mo po Prabhu Jesu Kristi kibing sa bani. Amen. ka thai ni lo na ka thian te pa ni kha Praise the Lord. Hallelujah. lo da be zoi te u Muktang sang biro ay gimarub ali khaglay bani. bona so nan chua mi zo na matangin an ron kala Mapan dige lakpani, Mizoram dige lakpani. Sang biro. oh alo da ma sa kha o kha kha Hana sa ai ai na bet se be be hanen ula Kaya say mala kha ro kal be sala oh ato pa kan hong do na ni kha kha mala kha he da ron kal sela ka thu ve lai ne ka ro le mang te le ka thian pa hi pa bi e sa pual bi liaw sa ya han so ve Kadonchina Rairokan Akumbana Riamda Chanti Sinai Lindua Dudin Sira Dodin Yamin Son Masekalun Ailo Malakalo So
Pamrong mo piale azoto ten Kung bondo teminave Isabel siya raw talengin Sagtakle huwai titi Om selpot me Komela niyan zola Om silo Lingin kasay selang Kadam sungi Relo te akyat Yung hoy naking lali Suwagan isi Mangang letsa ba karung lain Pinpatsan ay lang Tatarin nungsi Aram fiyang din Pasuan Ng kengeyang Aram fiyang din Pasuan Ng kengeyang Terbaru pirose Sister Akangmay araw bigi matang yabiraga lesson na ba tausi sinaroy ba kudol may gani pa mapanta na riba adu mantel yang wana re kaya pun maksi ngai na tunina hay kai minit mga taga son tanda ko ngamin naraga kai chana na ba may gani de chana ba tausi Sister Akangmay jili digi lakoni ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯛꯆꯒꯗꯕ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯁ ꯖꯣꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯒꯤ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯛꯆꯒꯗꯕ ꯏꯁꯩ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
lalpa kan pathian tak mangai tu India lalpa upasanate lalpa ini inter lomna kun hang thaya lalpa min suai kho ma ba min kan lo ma lo tu kan su che India lalpa thu te kan ngai tha a ipakla te kan sa a lai da ngai hen lalpa nang ma ming ro pui tak mai tu tar la na lo ni chau je ne turin kan rong bol tu kan missionary te pu pasan te chu ko ate po lalpa na ngi mal so na in bu la kai pu ai che wai ni lalpa helai mun la kal khom zong te ko in lalpa nang ma thu te lalpa kan lo fiat so je ke ni tu rin i khomai na lalpa wai ni a ken lo lang she kan tu ani e jon lalpa hallelujah amen en kim i thu ni a wai ni lalpa kan hun man na bul tanga to ni tharau king hi ma min su ya ba min kan lo ma lo thu kan thon fil pok che ni jon lalpa hallelujah kan hun man le je tur kan hun lo kal je tu te tharau in lalpa su ai la be the ma tanga kal bari tang theng min zong chok ku kan pathian nazaret la li su krista he na ta mangai na te tharau theng nim por hin na do tak mai chu lai mun na kal khom zong zong tan he na de tang kinari na kan unau ten he na lalpa Yesu Krista mingin atharin ti punin lo om zero se amen ngasi tang kun taruk sagun sen min March ke 2026 yam harawe ngasi jum sangka bagen meta koi lakpir bache nau sing mayam tam yam theng nai koi lo hre adamo ko mayam wara su wana khang be duna ro be chamin na be thorom mapung phan dibo yam harauje koi wajar andir yam phagat sari koi pastor dan ade wajar bir chandra matam kuina changa mayam pun ma ngapri gani aure bidam ka haije ge